Mina Tom angiziboni ukuthi ngifana noKhuza but mase ngimbona kanje eqhamuka ngiyabona cha sengifile ke endaweni ya lezi zinto zama manager yabo ukuthi ube ne manager ikuthathela imali imanager usuku kahle usuku uyizama wena imanager ukuthi uyizame yabo uyenza umuntu abese umuntu afika azokwenzela ubugebengu mina ngeke yazi ngakhumbula khona iday sasihamba nomzali wangibona sho sesihamba nje ngophothi wathi nje mabashbash ngathi nje hello wathi unjani baby ngaxakeka ukuthi ubani ubaby yabo ngabe singayithulela ngoba phela ngiseyena ubaby wakhe ngayithulela ke uyidlila imali futhi ngami yiko namhlanje ne second hand lepolo thenge ngamandla ami lokho ngingakusho ukugcwalela emlomeni guys kumanje uyangibona okubona ngigqoka into enje sengiyinika ke manje kahle guys ngiyazi ukuthi nani niyazi mangifika la ku-hang out ngiya makeup kuba ugozas ngizenze yabo but this time Chloe sante ecijile ngangikhalela nje yiko ngangikhalela nje Chloe sani ibalekile yabo ngifuna unitshela la cause na last time ngikhala ngangikhalela so manje asakhali guys ngithole nje isithanda sami esinomoya ophansi Hi guys, this is Mbaliza Madosha, manager of the world. Usisi odla imali yakhe angayifebanga osebenzisa nje ingqondo kuphela. Niyangazi ke nani bafowethu. Ngiyanibingelela kwi hangout episode as usual ke njengoba nihlezi nazi ukuthi sihlezi sikhona sitholakala ngo2 on Saturday. So namhlanje ke guys angihambi ngedwa as usual angihambi ke mina ngedwa ke ngihlezi uma ngithi bangifika la ngifikele nabantu abasha. Yes, so namhlanje nginiphathele uNomarali usisi odume nje ngamarali usisi nje owaduma ngokuthi yena uhamba amarali uyiNC iIFP intoni inkatha ini iEFF iMK yonke into yena uyatholakala kukho la engatholakali khona so namhlanje ngithe cha ngeke ngoba la kwi hangout ngiyanithanda yabo ngifuna ukuthi uNomarali akazonichazela kahle ngiyazi ukuthi bakhona abafunayo ukwazi ukuthi uNomarali ubani uqhamungaphi amarali lawa lento yakho ecoba kanjani so namhlanje ke silapho nje asike sikubingelele ke sithandwa sethu uyaphila ngiyaphila mama njani ngiyaphila nami sithanda sami baningi bahlezi bekahamba amarali kodwa ababi nalenhlanhla wena ube nayo wena kwenzakala kanjani ukuthi kuzigcini kube ukuthi nje abantu impela nje focus yabi kwena wawukade uyapi wabantu bakurecognize kanjani nje yabo njengoba uhlezi usho nje ngasho ukuthi idlozi yeah idlozi so esikoleni like kuba makunamarali so kuba namabhasi aphumayo ukuthi okay icampus ethize izoba namabhasi akhona icampus ethize so mina ngangi-involve kulezi zinto zepolitiki ngangithanda but hayi ngenhliziyo but ke okay ngizokuchaza-ke ukuthi kwasuka kanjani okokuqala sasihamba ne-EFF so kwakunerally EFF then kwamele sihambe-ke okay ngahamba-ke phinde futhi
kwabe i-ANC ngathi uba angijwayele vele ukuya eDurban uba ngiyahamba ngaphinde futhi ngihamba i-ANC mind you uma ngifika estadium ngisuke ngifike ngishuthe ngiphoste kwi-page lami like anginawo Facebook but wawusamncane yabo wawusamncane ngiphoste ese-EFF okay fine ngiphinde futhi ngihambe ne-ANC ngiphinde futhi ngishuthe ku-ANC ngiphoste so mase sibuya ku-ANC ebhasini okay omunye umfana wasemnambithi u2 DJ Shakes wathatha iy'thombe zami zo2 ese-EFF ese-ANC wayi-picnic wayifaka wathi angazi Rainbow Nation what okay fine kusuka lapho-ke indaba-ke ngisebhasini mind you siyabuya kwi-ANC kuthiwa hayibo Thembeka uyatrend ngangingabuye eNumarara Thembeka uyatrenda hayibo ngenzeni cause angenzanga lutho kuthiwa hayi uyatrenda ngitrende okay ngitshele ukuthi ngiphoste obani abadumile angibazi phela mina nje ngiyingane ey'fundela isikole angazi lutho okay Thembeka uphoste obani yabo kwaqala lapho-ke hayi-ke kweza kuze kufike namhlanje kuze kufike namhlanje but nje kuningi okwenzekile throughout the process ngahlangana nabantu abaningi abangithandayo abangangithandi i-discrimination yabo kwakuningi but-ke all in all-ke yeah okay. I'm so grateful. Hayi no ngiyakuzwa noma enye into futhi mina inkosi yami awungitshela indaba efana kanje noKhuzani indaba phela Because yabona lokho kwaba i-advantage kumina yabo because yes abantu babesho ukuthi ngifana noKhuzani back then but ngangayinaki yabo leyo futhi nje nginanda but kwathi ku-social media abantu sebengazi and then mabothi ngifana noKhuzani ngahlangana naye kwayena uKhuzani yabo nje kwamnandi but mina Chomi angiziboni ukuthi ngifana noKhuzani but mase ngimbona kanje eqhamuka hayi ngiyabona cha hayi sengifikile ke endaweni ngiyabona ukuthi hayi cha sengifikile ngishi iloKhuzani ilele igap umpembu bese kufaka yonke like mina ngangitshela ukuthi mhlambe ningihlobene serious no guys ngicela ukucacisa nje asihlobene noKhuzani ukufana kwabantu but-ke ngigrateful ukuthi abantu bathi ngifana naye cause yabo advantage iningi ne Chomi ngicela kubachazele-ke manje ukuthi wahlangana kanjani nale ngqothovu yaseMlazi umuntu ongafeba yini uthini Chomi angifebi mina ngisebenzisa ingqondo yonke into enginayo right now yonke into oyibonayo nje oyibonayo ihalelayo ifisayo ukuthi umbali ungaze nje ucabanga ukuthi mhlambe kusetshenziswa lo ingqondo sahlangana kanjani kambe nombali I don't remember but the only thing I remember ngikhumbula sengizokubona eMlazi angazi ukuthi kwenzakalani kuFacebook but sahlangana kuFacebook engakusho ukuthi sa communicate lapho and then ngeza ngazokuvakashela and then yeah kwasuka lapho ke from there till now I'm so grateful ukuthi kusuka ngaleyo 2023 right ne yeah 2023 or 2024 yeah ngoDecember kuze kube manje ke we still together baningi ngabashoyo ukuthi hey abangani what but mina ke sengifuna ukuzwa ke ukuthi wena kuzothi ngombali like kunjani ukuba umngani wambali ke ngumuntu onjani mina ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi mhlambe since usuzwane nami nje Chomi yini oyibonile ukuthi umbali mhlambe this and iba honest please hle mangabe ngikuthi ngiyazazi sometimes abantu basho ukuthi hey umbali mina ngiyazazi ke sometimes I'm rough and rose and I'm proud of myself kuukuthi into engiyaziyo angivele ngisuke ngibe rough emntwini yabo it's just that angizwani nenonsense yabo but ngifuna ukuthi ubachazisele mhlambe lapho la wazikhona nawe ukuthi hayi umbali umbali nami la mhlawumbe ubuya ngidide yabo mina ngisho uNonhle naye ngiyazi ukuthi ubuya dideke yimina but indlela engidalwe ngayo yabo yeah so umbali wena umthole umuntu onjani uma ungatshela umuntu obukalayo lapho okay so umbali like umbali okay sahlangana eMlazi okay saba abangani even though umngani bethu abanye babe doubter cause kwakubuye kube nama post ukuthi he uthi wena Chomi hayi angifune mngani and then abantu bengidoubt mina bethi oh
ngoba uthi awufune mngani umbali uthi yena kanamngani kanti wena uyena umngani yabo kube nalezo zinto lezo yabo but ke ngayimini because deep down ngiyazi ukuthi umbali umngani nami so ayikho into engayidoubt ngalokho yabo. Okay, so umbali umuntu onjani umbali umuntu umbali nenkani umbali yo umbali nenkani chef yo unenkani umbali uyathetha ne uyathetha but akakuthethi isiloko ukuthi uyabona cha umbali ukuthethisa nje inepolite way ubona ukuthi okay uyathetha lo muntu ne angisukelani kodwa nje but uyathetha kodwa ngisukelani neshow Thomi ungakishilo ukuzuketha ngiyathetha yes kodwa ngikusukela somdala kepha engithi lento engifuna ukuya kuyona ukuthi kusukushithe kusuke kusebenza khona ukuthi cause nawe ngimdala kunawe umzala ngimdala kunabo lihle like ninonke yonke le genge le nonke ngimdala kunani mangisuke nginithethisa is not like ngisuke but ngisuke ngisebenzisa ukuthi ngimdala and kufanelekile ukuthi nginitshele mangabe ni wrong even ngisho athiwa nami ngakwenza okwrong yazi ukuthi ngengisho mina uthi usisi wami unonhle akusho ukuthi mina ngoba naku ngadlula into eni wrong ngenza into e-wrong sekufanele ngimiyeke manje naye azodlula kulento e-wrong no fanele ngimtshele mayedlulela ayidlulele nje ngenkani yakhe kodwa uyosho ukuthi no usisi wami kodwa wangitshela exactly ke nana abantu abasondela kumina ngifuna ukuthi manje usondela kumina lo ke ngikwaziyo ngimtshele kona futhi mawubheda kufanele ukuthi ngikuthethise ngoba mhlambe sometimes ukuba soft buye kungasebenzi so I think sometimes kufanele ukuthi ngibuye ngiqinise lapha isandla ukuthi no hayi phela yabo kodwa otherwise ngisuke nje Nkosi yami nginifisela into right yabo ngiyanithanda nonke nje like wonke umuntu futhi osondele eduze kwami guys ngifisa nongazi lokho vele ngiyathetha one angizwani futhi nenonsense yabo angimfuni umuntu owenza izinto ukuthi like usimanje uNomarali ke ngoba naku kuNomarali ke uyintombi endala ke manje usezisime ifike ehlala nami ke let's say mhlawumbe uyaqoma yabo uqoma into engayi-understand nalokuthi like mhlawumbe lo muntu amqomayo ngeke ngithule if ngizwe ukuthi spirit sami siyangitshela ukuthi no this guy is not good for you angikwazi ukuthula songamane ungizondela ukuthi ngikutshela iqiniso ukuthi no lona ke mina ngiyatshelana ukuthi lana awukuze kahle ezinye zezinto mhlambe ezingabuye zibenze ukuthi babone yazi ukuthi umbali uyathatha ngoba ngisuke ngikutshela iqiniso ukuthi la engathi wena usuthe kakhulu yabo yazi njengani kunjengalento leyo engangitshela uMayidululu mina wamtshela ukuthi usiya he's using you for i-content ongangothi namhlanje bathina abantu bathi lo owayetshela lo oMayidululu ukuthi bayadlala kodwa namhlanje sekuyena okay fine mawukhumbula kahle ngachaza ukuthi is not like ngangakuboni lokho ukuthi nami kudlalwa ngami but ikinga lo wayekade eqikelela ukuthi akubonakali public even nami uyangifihlelwa understand so kwakungekho lula ukuthi ngibuye ngizothi ebantwini hayi wena uyangidlala ngoba babezongijikela bona abantu bethi uyakudlala lo muntu okwenzela lezi izinto mina like ngangilindele gap yokuthi azayiveze yezo so lokho akusho ukuthi kodwa mangibona wena udlalwa angithule mina ngithule ngithi hayi ngoba nami ngiyadlalwa angithule no I have to tell you uyithathele wena isinqumo liyangane ngayitshela and lento engangiyitshela yona ngangiqinisile ngiyazi ukuthi namhlanje yayibona lo nto anginandaba ukuthi nami kudlaliwe ngami anginandaba mina ngangazi ukuthi noma ekwenza umfana lo kwedlala ngami but ngizokwazi ukumhandlisha ngimdala yabo ngikhulile ngokomqondo ngizokwazi ukumelana yonke lo ngangimtshelisa ukuthi ngibona nokuthi usemncane yabo useyingane sekuzoze kulokhu ze kuphazamiseka ifuture yakhe ngento engumsangane ngikhona ngimdala ngiyibona into engabe ngiyayikhoza ingane ibone noma iyangizwa noma yenze njani
ayibona so umuntu uyamtshela mfethu into noma ngakuthiwa nawe iphutha lelo usulenzile but umuntu uyamtshela into umbonise ukuthi no mawenza kanje ku wrong ukuze engazoshawa into ekushayile nawe. You understand? So mina ngiyilo umuntu ke lo onjalo ezinye ke zezinto mhlambe eshaya abantu abasondelene nami straightforward. Okay ke normal. Phela geli ke uqomile nipho like indoda nje unayo like indoda ukhona yena uSibari ukuthi phela but ukhona lokho njengakusho ukhona nje okay guys so ukhona uSibari guys kuukuthi uSibari ke guys ke akusho akavezwa I think uyovezwa ngomshado kanje so intenhle futhi le intenhle kakhulu ufuze nje ubaba wakho ukhuzani naye usivezela umakoti wakhe sithukile nje sisibona umakoti akulungile ke chomi anganoma mina mhlawumbe mina benifuna ukwazi ngami ngicela ubuze mina nizogcina ngami so ubuza kusenihlangene before. Yes, we met before Moses Mabhida through Penintudi nakhona sahlangana lapho ke we take pictures ke yaqhubeka ke into yami noKhuzani till now. Basi bekunjani nje nginithana noKhuzani? Kwakumnandi but ngangisa ngangibhayizela ngiyabo nje yonke into esayintsha ngalesasikhathi ngani usikwenza yabo nje but manje sengiyarealize nabantu abadlala ngami ngalesi sikhathi sengiyabona ukuthi okay badlala ngawe kanjani badrop imali yeah lezi zinto zama manager yabo ukuthi ube ne manager ikuthathela imali yabo and wena babengayifaki imali ku account yakho cause kumele yephela. No, ngangine manager nokuthi umfana lo owangipick mix uyena oyemanager yami. Nanokuthi phela uNomaral guys useyingane and futhi lento iqhamuke vele manje usekhulile okunaloku emfice ekona. I think lapho besamncane kakhulu nanokuthi ubengakabi nalo nanolwazi kodwa ke sengisibhudu abantu abudlalelani ngengane kwangiyazi zosibona. Udlalelani ngengane yini udlalelani ngengane angimazi ukuthi kodwa into engineshow yayo namhlanje akanalutho because akusiza ukudlala ngengane yikho ngingafune manager. I'm a manager of myself. Manager of the world is managing the world and is managing herself because nginqena lento yeni ukuthi namaqola umuntu ufika umzami because imanager usuku kahle usuku uyizama wena imanager ukuthi uyizame yabo uyenza umuntu abese umuntu afika azokwenzela ubugebengu mina ngeke bafuna khona I think I problem ibasekuthenini ne abantu abamnyama bazwana nama contracts. There is no way if umuntu okumanager imali ngena kuyi uzodla phansi obvious uzofika irent engayini. Mina ngifuna imali iyami ngisho ukuthi uyangimanager mina imali ngifuna ingene kumina bese mina ngiholela wena manager kanti uba usebenzayo wena noma mina seyingena kuwena imali yami for in yabo so ke chomi sorry but next time ukusuyazi nawe ukuthi fanele wenze njani imanager baniholelwe nguwe ngoba uwena osebenzayo kwayona ithi masitholile ispan ngisho ngihamba yosifuna ispan but mangukuthi wena awukho ngeke azenzele lutho ngoba akazi lutho yena uhamba efuna kuphela akakwazi ukunyakazisa abantu umsebenzi ukuwena umuntu ojulukayo bani uwena so wena ufanele ukuthi umkhokhele yabo kodwa nawe phela ke ngoba nabo baze bagebenge nawe lo muntu okumanager ufuna umcabangela ungabi selfish because ezinye zezinto vele zenza ukuthi abantu bagcine sebe yabo ungacabangelani cha funa nicabangelane nje like lana nisuke nisebenzisana because nawe ukuthi uyatrenda or udumile or kanjani nawe usuke wazi ukuthi lento le ngeke uzuyenze wedwa and you can't do it alone at all yabo so usuke umdinga lo muntu loyo okubalekile ukuthi nihloniphane yabo. Angithandi ukukhuluma kakhulu. Guys
guys kumanje uyangibona okubona ngigqoka into enje Imanyela sengiyiniga ke manje kahle kahle guys ngiyazi ukuthi nani niyazi mangifika la ku out ngiya make up kubo gorgeous ngizenze yabo but this time okubona iniga lifaka makeup awuglow yafokofa. wewe yaklo isante ecijile iko ngangikhalela nje yiko ngangikhalela nje iyaklo isani ibalekile yabo so yeah engakusho ukuthi guys gawe ma ngi-right Sitholakele Ngi- sisehlile. like guys ngi-right mina ngi-right and ngi-happy and guys ngiyacela bandla ingoma ya baby nidlale nje kakhulu kunakuqala lithi ngibambe strong because it's not like guys usho mhlambe emoyeni cha usho mina and njenge country I know ukuthi niyathanda ukuthi ngithandwe ngibanje strong so into ezosiza nje njenge country ukuthi ni siphushe lengoma sicule yabo nje kube mnandi nenze nama i-challenge ngiyikhiphile ngiyikhiphile i-challenge ukuthi ithini i-challenge ngayipost so ngiyacela ukuthi sishaye le challenge le easy mhla 14 February I think masesivalime Yes, of course yes cause mhla 14 February ngeke bafethu usuku lezithandani and indoda yami ikhiphelile ingoma yothando angazi ukuthi ngabe nifunani so ke nje guys into engayisho ukuthi ningasakhali ukukhala lokho esasikhala ningixolele ngifuna unitshela la cause na last time ngikhala ngangikhalela so manje hayi asisakhali guys ngithole nje isithanda sami esinomoya ophansi esilento engiyifunayo nje uThayira guys yazi ukuthi khona ezinye izinto engizitholayo like yazi bafethu angikaniyeke manje ukuthi into enimtshela ukuthi umphathe kahle umbali wara wisho isitori vele uzongiphatha kahle vele uzongiphatha kahle into engayifuni le ukuthi cause ngiyazi ukuthi nize nigcizelele lokho it's because niqhathanisa naloko okudlulile angiyithandi leyo nto abantu abefani yabo kube ngangingekho ready noma kube ngangisaba ukuthi ngisangaphindwa ngangengize ngingene kule relationship engikuyona so ungena kwami kule relationship kuyakhombisa ukuthi okay shuthi umbali use ready asikho isidingo sokuthi into manje nimshumayeza uThayira umphathe kahle asikho guys like asikho cause akaze vele yena ngiphathe kabi empilweni akakaze so angiyiboni mina isidingo sokuthi into nimtshela ukuthi angiphathe kahle ungiphethe kahle vele yabo ngiphethe kahle futhi akazi azangiphathe kahle so ake nje guys ningibongise ningijabulise ukuthi at last ngimtholile umuntu ebengimfuna and ngihappy like yonke indawo guys angishoda indawo ayikho kahle into esengiyikhalela yabo Ayikushilo nasendlini wasabayeke ezilongibe negrosa wena nomuntu. Cause even right now ngisuka khona esithandweni sami and mangisuka futhi ngiphinda khona cause I don't have time to play. Kahle unyaka wonke ngingayazi indoda inqunu. Manje mase seniya complaina guys ngiyacela nje ukuthi ningikhulule nje ngizohlala and mina nginankinga ngisho bengifisa ngisho ukuthi ngihlala unyaka wonke like ukukhokha lesasibhongo yabo ukuthi because guys akukho lula akukho nje lula ngeke nje akukho ke nje lula ke uhlala nendoda guys nayi bandla mina ngizonitshela akukho nje lula mina guys ngihlukumezekile and wonke umuntu usenqasho nje ukuthi umbali this futhi is not like chomi ayike into engidina njengokuthi usamkelo uthi mina ngangizokhuluma mina ngangizothi yena ungilalile ngangingengize ngiyenze loyo nto anginayo ingqondo encane kahle umuntu owezongikhuluma and I thank God ukuthi angikaze ngilale naye lo mfana ngoba umuntu owezongikhuluma uyena Usibaba uke wa beside nosuku lephathi uke wambona after
umuntu onjani uSibari wekhanda? Muphi lo? Hayi Umbumbulo dala noma? shembe. Oh, hayi ngimbone nini izolo? Yeah, hayi uright shem. Ukhulu futhi ngizothini ukhulu beyond yabo Nazi, yeah. ukuthi like ukhulekile kakhulu. Abantu abasondele nombali uyabathanda wangitshela namathi mina ke wangitshela wathi uyangihlonipha uyabonga ngengikwenze kumbali ngephathi wangitshela ngephathi ngasho ukuthi hayi kuthiwani umuntu ngabantu. Asho uSibari uyaphila. Too much Qinisile like yes and like u-different uhlukile nje kakhulu. Into eyenza ukuthi bamvume guys asiqhathanisi kodwa iqiniso. Bebemazi naye lo. Yikho manje kuzobe ngazuthi kunokuqhathanisa because bebetshela ukuthi uSamuel uSibari phela bona yabo. But mase bebuka indlela abenza ngayo nabo babona ukuthi no. Thina besilalela umbali nje kuphela ishoyo. But yena vele ubengekho kulonto yokuba uSibari because ubengabakhombisi ngisho akufani i-relationship yamanje lo uyabakhombisa ukuthi ya abantu basemzini laba yabo oSibari bamlaba ubakhonzile like nje exactly even umngane nami uWager uzozala naye ngifuna uzochaza so uWager angisikhambe kwahamba kwase esegcine sithi uyena usamukele ethi mina ngilala naye waposta on social media ethi mina ngiloye ngenza lezi zinto engizenza warawara ngimthembi nanalo but yena ukwazi ukuthi angithembi mina ngihlala noWager endlini wagcina nje sekukhipha nje straight ukuthi kushuthe like umuntu obelievela ukuthi shuthe mina ubeyitshela ukuthi shuthe ube nakho lokuthi mina ngiyalala noWager yabo into engitshela ukuthi mina manje uWager kuyimanje uhleli noThara bayazwana yes like ngoba yini uThara is not like mhlawumbe ufuna ama excuses noma uyodinga ama excuses ngelinye ilanga ubusini because lo wayesayifunela iexcuse ukuthi ebantwini abantu bazitshele nje ukuthi ushuthi uwale umbali ngoba naku elala nobani ngoba umbale unjani wayefunela ama excuse aka vele wayevele ekhombise kwasekuqale njengoba esho nje ukuthi uWager wathi phela uWager uvela amele mina ke ubethi mengabe ngihambisa endlini uWager ami nje kanje angilinde lapha uzosondela zothini yena umaze laphi akamazi but ubengena inkinga naye ukuthi phela naye ubengekamthapheli ngoba vela akamazi yabo but ekugcineni uzothi ngilala naye Sibuya ku weekend enzima ku weekend enkulu ku weekend hayi mina Nkosi yami into engingayisho nje ukuthi ngiyabonga bandla shame ngiyabonga nje guys kakhulu ngibonga wonke umuntu obekhona kwi birthday celebration kaMbali Zamadoshi manager of the world bekumnandi nje kakhulu ne vibe nje beyikhona like bengekho kuningi nokutheni but uthando nje labantu indlela bebe happy ngayo nabe bengijabulela ngayo ngibonile ukuthi ngithandwa kangakanani yabo so nje ngifuna ukudlulisa nje ukubonga okukhulu anginawo amazwi amaningi okubonga but nje ngiyabonga Nkosi yami Inkosi nibusise nikwenze kumina nikwenze nakwabanye usuku lami lube impumelelo ngenxa zenu bafowethu kube mnandi nje kakhulu ngiyabonga Strong
Ngiyosha nje inkosazana nje hlanganisa uswelezi lo nyaka. Ngiyamthanda wewe mfethu yes. Siyabonga lokuthi nje guys nibe bantu kanjena lana bazamnandi bafethu. Ngizobeka futhi sisenza lezi njalo. Ngoba ngiyabona ukuthi ngiyashaya ne. Senzohlela njalo into kanjena nje usihlanganeni. Yabona isihlangane kumnandi. Yazi ngoba ngiyamthanda. Ngicela ukuthi niqhubekele like support nami kusamningi futhi ngimthathele wona. Ya ukuthi konke ngisahlela. Ya zonke izinto zisehlelweni kodwa ngiyabonga support yenu. Ngiyabonga ukungithanda kwenu. Ubona umsebenzele ngasazofika la ngikhona. Ngiyabonga kakhulu. Niqhubeke enikwenze kumina